ni tukurombore keri ni untu bwa thina eu ya sauti ende ngukugwatogeni kiri nteto chietu cheru thaa 3 narua iri tariki 10 mweri ni jwa 3 mwaka ni jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni Kiraito kurikithia Jumapili ezete niro meru igatumiria mwerekera jwa siasa Hathuganirwa batano gwikirwa mpene bakiringithanwa na gikuo kia mwekuru uria warathirwe na mugwe kibara Ntere Chiogoti. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Ruto gutetera ngwataniro yawe na Raila. Tugakuretera gichunje kia bire kia riboti ya mwanya ya kumurika mogwati ja kithomo machukurune. Mona niretwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Uria wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ni akanite nteto iria ciethirite ikithiurukwa ati kiama kia BAS nigikubanga gutuma ndugu ya gisiasa na Rigathi Gachagua. Akiuga ntuku izi guti gintu kingi gitambaga Meru na inya Torongo. Kiraitu Nkuruki ni aritite migambo yawe gukonia igamba ria Mwangaza akiuga itua ria koti ya appeal ya Nyeri kurungika ugambi bwa koti ya Meru bura bwari bukwa Speaker Ayubundi MC Zipora Kinyana karani wa mbunge kurigirwa Nchera ni ontubo gwitithia na mbere rwari ro kwingata Mwangaza gitine. Kiraito augite ukujibwa igamba riu ni bu Mwangaza araigwete na bubu nene gutetheria nyungu ya igamba rira ririgiri kugitwa tariki 14 amwe nabo augite mochomano jo maili 3 jogeta na mbere tikumakania ugambi bwa koti. Boniface Mungera ne agutwambiriria cio. Kulingana mathuganejo gavana Obairo Kontemiro bona Kiraitu Murungi ni ati gambara gavana Mwangaza na bunge seneti iria aturune rito miruki kiume kithiri koti ya Biru Roterwa Nyeri iria nenkani irigeria bekurungika werekithiria bora bweti koti ya Meru mwaka murijo mogwanja mwaka jotore bwana Kiraitu Murungi ure mathomo joja wakiri aruganonga mugamithania mwamwe akethirwa kia mwaungi igamba riri iria kinyirira muthia judgment ute final itiba gutumirwa njira imwe ya kuga ati MC wa na makosa therefore impeachment was wrong ko egwate ka ukarario ikararitirwo ni court of appeal ko batitire na hope that igambire kagito wega na ganto ko atitumiro ko gitega mbari bonge nabu Kiraitu cokaga itantumiria kurikithia ara kwa mucemano jo tariki 16 kienine kia mairi 3 jorio no tikigitaria watuika igamba liteta tukuduganiregeta no tukuromba muno letabo bwega nyara rega gwita bwega tutetiga no tumiru tike kuma ntakene no tu muntu mwa kuga akuregana na maoni janto ba Meru ukiathoga tariki 16 akire mwambirio ukela kwena consultation nyingi mwankatu irotu na ntaira kabisa ile gatuita na uturi mucemano jojo mairi 3 naju kulingana Kiraitu Murungi ariojo kethiro kiariria muno mpumiche tariki 14 aria mpumiche thiro ithongi kana ithoki kulingana abo no mwanka bethiro bakinenkira kaunti ya Meru mwerekera kuga nukitie mbasi wa Munyoro ande no kugo kona mitandao ande mitandao tiene gero rongo wingi in fact Nande rise, especially in Meru, they travel faster than the speed of light. Mere omabamba kwa iratu, korongo bogeire muno, badiro kandiguro yonde. Utero mbase wani tete wa Munyoro. Na kaya tugeta Munyoro, ato akarande tuwere tuingwa. Ili atogere kiama kiambasi. Tukawatana na tongere bange ba Meru. Ora nuntu kiama yetu mono Meru kire na Embu na Tharaka Nithi meshame tukatwaleta tariki 16 na kungi ora Meru bagatua
kinya kiama kia mbasi kitwa kiunga ngono yu ntumwa kibara bonde na bakwenda mugambithire mune mathako methro akebera gitine kulingana na kireito haruga bobo butikata uni ntu support wanu kama la kome kana kutharua kwa Supreme Court uketha kuna makosa muno kwa ni matha kome gutina evidence ati kule mantu athigetie nke report ya Ntoshero TV kumaja kingine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera MC wa Kithe uria nowe mutongeria wa Barea Kain bungene ya Meru norete Mwangaza gotiga gutindia kanywene kawe marieto Japita Gatira Umunya na Kiraito Murungi ni onto tibo baringire kura kumurita gitene ithele ariuga Kawira abati kugweta bairi baundere yake agwikira ratirine ngugi iria aritete tangabana na ngugi iria baitire kagita karia bari gitene kiu augite ugambi bwa Juma ezete ne bwa guchwira Meru Kyoto akiwa kinya riboti ya mutari mathabu ja thirikari nerikithite Mwangaza atethiritwe agitumira mbecha cha mwingi bogwega muthuri Muriuki gatumenyithie ringana mutongorio barabara ndende mbunge ya Meru no mwenda ithiri augite nandi ukenya kwithwa Kawira Mwangaza na kwenda kuithia ndoa abeti korotera MCA barabara mwebebire kitene indite korotera mutongoria Kiraito Murungi kana Peter Munya no kenya kwithwa kabagweta aburi kwithwa kirone ngugire baitire ne reitite ugaro Kawira kaweta utiona bia kuwa ando no mango wete Kiraito Murungi no mango wete Kathuri Murungi no mango wete Peter Munya no mango wete bamethika Lenturi abiori oba wetere imbi odo wimpichire badu to impichire number 2 onini iningo cheka no diro korare ko cheka edha no kwanda ikompea na bobu to ikompea na ngui weta langui lakini parate asani ya wena murega nanja borita nara iguina boite kuina pango chio bempa asani na bumbe jere chempa asani cho bo chempa je bona murea o kiweta former governors baba ari kumunya na Kiraito Murungi ndakwire aina ithima bitano ndene ya Kithe wondi onkaki na ithima over 200 ndene Meru County na kaburo zira ikirite Mheshimiwa Peter Munya aina thoko akire go Kithumba aina machibitara akire go Kithumba aina kaburo za aikire market chetu awe utatutalira utarwa mantu go mo tutalira biwe ikire kwa tutala no aikire kaburo area fulani kwa tutala no aikire market fulani kana no akire grass fulani kana chibitare fulani ando athege gwa oritangu igitharuka ga oritangu itako amna bobu mwenda ithiri agwebeyite kumenya ati kwina mirandi mingi yumbite kuri wa mbere titiringugi awakinyo nto bobu nyabu bagetha bebe kwa mira on the general na aritre report na nakuwa gwembeje itumegite na ngoiteriti inda uro kitambo nyawondi nekwa Gracias eke muthi, gracias enkurara byari bya last financial year. Lakini bitayenjo nyamutaro. Na mbeche icharirwe. Na mirandi mingi across the county. Yabangirwe. Mbeche chethithwa na maratazi yathithwa anchi onde tanjenero atita mashinani gona nango iguritwa. Babeta nova Samaritan bakawira, ibo beta bakawa ngweni riti, nango iteriti. Maratazi akabwithwa na ta ground tanjenero. So on the tanjeno na ura kwe mbeche irewi na ngoitiri Kawira te assembly ochindana neo Kawira te mwanda ithile ochindana neo Kawira ochindana justice ya Meru bonde ta Meru bonde iba kwenda maendeleo Meru bonde iba kwenda services so Kawira kwethira ara kana cho kuija njura kana mantu yangi na Meru bakurethini agwa mankira nandi atebe kwaria kiwa ati kwena mutongere kinyomo murigite gwitango gicha county ya Meru no ndombeja cionthe cijaira njare newe no te mutongere nyomwe wina kanya gakwirigiria ndaigirwa kiwa ikiagwethira tebo anga karetie Meru igithera ringirwa ndare Kawira Mwangaza rwa Meru ringirwa ndare na iwo ringire Meru ndare bwina murega thai oi Nairobi waka manyumba Kithumba thai muchino akira mucho milioni Kithumba thai no ambinya ko no arurenya nini kwaya na mbecha credit farm na no kabutwira no kabuingita pipe apo inga pipe yeta na ho anga nte wakanya nditangwe no kankurwa mama irambia no ndemo anda ithile kandi ya mamerete mbia cha Meru kana ko mbia cha Meru chia Meru chia choka ringi Nairobi so Kawira rekoki ma Meru to Kawira Mwangaza no ntungwe ku Meru uyete na no miyete kabisa
na ndendo prove Meru without reasonable doubt that kawira we mwamba na nta proof na nkareta evidence ya mantu yonde that kawira we mwamba ombecha cha Meru muthine uga no mwanga bacemanie na atongire kwa na kajoka mwe ikenenya thirikari nene ithwe kibathikira nthi una wanene na batu twene Meru raia no tutukwaria muno na Meru for long time kaita kanene Meru ne taken for granted tukaile tukona Meru county government weya utingu ikuritwa no sarakasi weya nao na ngenye intobia to products cietu ethe imira ethe makadamia uti no thina no gamu Meru akura thina so ituite tuchamane twarane the way forward tukaria Meru kura milioni mote cha kuugwa kura milioni mote antu barente tuchemira bakaugwa barente tuchema makadamia bakaugwa pau akaunti yetu thobwane kuriwa bakaugwa so no mwanka batu tura Meru tuchamanie twewe heshima irari yetu Muthuri Muriuki Uru TV mutiri wa Kangangi. Athoganirwa batano ne bekiri mpene na gwetana mbere kurihirwa kambini ya borithi ya maua bakiringithanwa na gikuo kia Beatrice Kamami mwekurwa kumogoti uria watere uturo nyuma ya kurathwa na mugwe umite mundene agikira kirore riboti eje kamanda wa borithi Eliakim Silgich ne ataririte athoganirwa baba bekiri mpene ni borithi bamukothima nderia baretete na mbere gwichitha nyuma ya ikarika ria kiumia kithiru. Marion Karugi harina ripoti ije. Anto arume babo batano ni bekiri mpene na ukinyetwa kituoni kia borisi kia maua bare athoandwa bakorwa mwekuru umwe kuma nteresia uoti na njira ya kumuratha na mubuyo na obai umete mndene oketha mwankene yo gicio kia ubunge kia Gembe South na kaunti Muturi ya Tharaka Nithi. Aikujire karikari ospidi wa gishoki Eliakim Silgich batano ba barawatiro mwankene ni maabisa bakituo kia borisi kia mukothima kaunti ya Tharaka Nithi atiatika batano ba arionto murume okumenyekana ya thuranira urokwirikana niwe warathire Mututigi Kamami. So hawa vijana wakaanza kuitisha hawa mama sile chakula walikuwa wamesifuna, lakini wamama wakashangaa ni kwa nini wakakataa. So mama moja kwa jina la Beatrice Kamami aliweza kuuliza vijana kwa nini wanafanya chakula. Ghafla kijana moja kwa jina la Thuranira akachomoa mishale akapika mama kwa kifua. So tulianza straight away siku hiyo kufanya uchunguzi, na Saturday tukaanza kufanya a joint operation tukiwa na askari ya kule Mkothima Bandila Tharaka, because tulikuwa tumesikia hao vijana walikuwa wametoroka kule. So hiyo Saturday usiku tulifaulu kukamata vijana wawili upanda kwetu, na jana asubuhi wale askari ya Mkothima kule Tharaka Nithi waliweza kushika hao wengine watatu. Na furaha yetu ni kwamba ile kijana ambaye aliachilia lile mshale ya mauti yule Thuranira alikamatiwa kule Tharaka. So ako na sisi hapa anasaidia sisi kwa hii uchunguzi. Kuringana na ospindi Eliakim nerete kwaraniria na nthuki mbere nteresia ugoti ario muthako uyu Thuranira kurekana na mitremi na bamwe ba sensia no indiwe na remete na nontubu utebika iria ajukirwe talia riri tureki watho. Kwa hii vijana mara mingi nakumbuka tumaienda kwa zile mashamba kule mahali wanakaa nikiwa na DCC na tumeongelesha hao watafute kazi zingine mzuri watikae idol, na kuna wengi sana ambao wametikia, because unakumbuka hata kuna vikundi zamani walikuwa wamechikawa kwa vikundi haramu, tukaongelesha wengine waliokoka, wengine wakarudi shule. Hata huyo kijana moja huyu Thuranira alikuwa mmoja wa vijana walikuwa wameanza kusumbua ile wakati ule, na pia naye aliongeleshwa. So kwa hivyo mali yeye amefika amejitafutia shida, because kuwa mtu hakuna reverse gear, hiyo kotini tamua na kifungo tunachoanga kwamba ni kunyongwa. Ospindi Silgich naritete mukana jo murito kire barambe na mutuo ya yu aidhi baba kioro bareke mikarire mithuku kithiratu bakabungwa maisha. Ombi langu ni kwa polisi na kwamba vijana hakuna maisha ngine,
isipokuwa kuishi katika kutii sheria. Hii maisha ya kukaa idle, kujifanya wewe ndio unaweka utamaduni kupitia njia mbovu, because wengi wanajifanya ati hao ndio wanaweka mila. Saa zingine wanaenda wanaombaomba, saa zingine wananyang'anya watu kwa barabara. So kwa hiyo vijana, ombi langu ni kwamba wajisalamishe, waache tabia, wanaweza rudi shule waende shule, sababu hakuna nyingine. The moment umevunja sheria, especially kwa hii njia, hiyo umeharibu maisha yako, au utakanyaka nje tena, au utaona chuo siku nyingine tena. Kifungo ni milele ama unyongwe. Nikiripoti Rawero TV Kumembe, Mbeto Marion Karugi wa Kenyua. Akariba kithingari wodini ya Bogeta East Southimenti ni bachemanitie thokone ya Ntharene kwariria kuthamua kwa arimu anene ba Ntharene Secondary na Kanyakine Boys ni baete TSC ntuku mugwanja kuthamia arimu ba bakiuga ni bagwithitie cukuru iu bonene ni bakuromba mubunge wa Shadrack Mwiti kubatethia kubangira cukuru cha Bogeta uria kuthithia kiri cukuru chiego jina Nkwene. Motugikare ari nacho na njire nkinyaniru. Rete gitare nene twarerera TSC twarerera sponsor bara bakaragia maskuru twarerera kinya mujumbe wetu Dr. Sandra Kimweti wa Southimenti ni akariba kithangari kuma wandini ya Bogeta East baraba shumirite kuthithia maandamano na rua iguru ya mwalimu munene wa skuru ya Nthaka ya Kanyakine na ya Ntharene Secondary bakiuga arimu baba tena kiguni kiri skuru iji nikira Bogeta barite skuru iji chathira gutionekane kinya mirandi ya weti na mbere bakiuga kinya ndicharitwa na ukaigweta ikina maga nande akariba bakiuga bakonoga ni kwaria na nandi no kabaeterwangirwa TSC mukana jwa ntuko mugwanja kwithira bakithamia arimu bau twanekera TSC egitara 7 days ethura ko tweberia mwarimu ou ebere uno ntwenyangetie resources cia cukuru yetu mbeca cietu gaikuiwa utemwa kwathithagia nyambio ya Ntharene tokuga chairman totene imani nawe no tokaba gwatanirete baranto barato bathiria karibaba bakithangari na bathiria Nde Secondary ere araikagia na 400 na aruete gwikiana bakinya 20 kwa kinya chairman beto na sponsor atuataki na totekwenda thikeria sponsor kana tuthikeria chairman no reko turenda gucenjerua mbio emu na aribo boe ni akariba bathiurunkite thokone ya Ntharene bethira baikurukira kiri secondary ya Ntharene beta munga kiri skuru ya Nthaka ya Kanyakine na bethira bakirikiria maandamano jao kiri ofisi ya mujumbe wa Southimenti tuandamene twetakira ofisi ya mujumbe wetu no tuituje nwewe no authority ya kuringa thimu kwa arandi kana kwa TSC to cenceru arimu rira kuragire na ate gutuika principal yore akauma aja uju etenko boy school Sandra kana thithirie njuchini kuratuika atitano indi nimbie gutumia au akare Kanyakine indi ate kwendeta kwa weta kuthithia wega bugwa kuona ituthitheria mankana arua yani ana beto bagojaga ora twakamata mathege tugikenagira ana beto banetie mburi guteginto yake untuko jana arua Sandra Kimweti nacogera uje mukaro nasogera uje mukarone ora kathuri athithagia akaria cukuru cietu bade gukinya obisi na mujumbe wa Southimenti bethira teoriku inde abisa obisi awe bethira bakiamukira kariba bethira bakibakarithia Nthe banenkanira mateta jao na nkuruki bethira bakibawira nento mwe gakinya kiri mujumbe Mwiti ambo ashwe antu baba ya bonde jakinyira Dr. Shadrack Mwiti tunasikizana ana baba kuma Kanyakine area twagwata mini 4.1 it means majority by Nandi minus na hii TSC na yagara to Nairobi na mheshimiwa wa parliament na yagara uri kombo tuka TSC na parliament tena Tanzania to nenda wacha udhimenti muthiene akaribani bore na mangenyo bakiuga mwarimu munene wa Ntharene nethirite gituma ndogo cha wendo na ana bao bare na bethira na Nde bakiurwa ni ACC wa Bogeta East ni baikio kuje kende tagarira kiwatho rikethira rikijukwa mwarimu uju akwejaja principal
mwarimu uyu agire ita mwana form 3 amwe kurowe botizio u akwa amwe kurowe batu turanyamata turetera turakira nandi aftakinya mwana uyu akuthire form 4 amugura ituraigirwe nandi naracokira kaire form 2 kugura mwe kurongi mwaritwa wa cukuru aireko nandi kieto miago toruma. If the head teacher has turned to be a concubine with a student, will follow it? Yes. Na kama inahitaji njela ataingia. Kama mko na evidence moja ajitokeze andike statement, kwa sababu hatungetaka walimu haribu watoto wetu, si ukweli? Saa zingine hiyo kesi inaweza laliwa wakati mmoja amekataa kwenda kupeana evidence. So mkiwa na evidence afadhali tunawaomba ili tuweze kusave hao watoto wengine. Very good. Sawa sawa. Kumakanyakine wandini ya Bogeta East geshigo mbunge ke Southimenti nke reportera teto shewero rea kwa rieto ni mutuge kare Heta nambere kuthingatira nteto chietu tuchokere kumenyithia nteto nkuruki. Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa, hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Haro. Ai boje dana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujaka bakara u chap chap. Aya kwani yako ina mama? Tipo akiwa ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruirwate. Ako tsadia kuarete mutujo kavagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto John ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Gichokera na nteto nkuruki Rais William Ruto na tarirete mawega jangwataniro yawe na Raila Odinga akiuga bajokete mwerekera jojo kwa agirithia nthiguru ya Kenya gukurukira ngwataniro na tekenda kuguna mturiko kanoriku. Rais arite kagita karia akuruguragia mirandi kathumba nteretia kamukunji irio sukuru ya Otea na Kinyamurandi jo kwa agirithia murojo Nairobi. Anthony Kathenya harina chotariria. Tunataka tuungane ama tutengane? Ntuko intare tunyume ya Rais William Ruto kuandikanira mukataba rutingo gene mutongora kema kia ODM Raila Odinga. Rais William Ruto muthenyomde ni alugorite ndionge rutingo gya kime kigima amojo Nairobi. Sawa sawa. Lakini nyinyi mtapanga kazi vizuri. Kiri ndiongeno Rais William Ruto ni alingirite ndebe ngwatanire ya enjeru ya rutingo ina Raila Odinga na kuga ngwatanire ni akiguni kinene gya Kenya na tia ntu kiombe. Mimi nauliza nyinyi, juzi, simuliona juzi,
tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Nairobi, mnasema ndio ama mnasemaje? Kulingana na Rais William Ruto, Moronto ni kugwatanithia Kenya na kuthiria mpatho ja ukabila. Basi mimi nawahakikishia katika muungano huo hakuna mtu atawachwa nyuma, hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma, hakuna dini itawachwa nyuma. Tutatembea pamoja sambamba, kwa sababu tukiungana Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele kwa kasi. Kilindi ngeno Rais William Ruto alathingatira na munini wa Profesa Kithure Kindiki, Governor wa County ya Nairobi Johnson Sakaja, mawaziri Kathumba, abunge baingi baki amakia ODM na UDA na tongore bangi bagi siasa. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Mimi nawauliza jameni, kwa nyenyekevu, mkubali tuungane. Mnataka tuungane ama tutengane? Rais William Ruto akilugorage miradi Kathumba ilo skuru ya TVET ya Kamukonji mubango garodi murwa Nairobi amono kuthiatira wa Kibanyomba jamaguri mande kuma muji muneno Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Kithomo ni kimwe kia biria bigwatire te mugongo jwa nthiguru kumania nabo ni kithagira gikigikwa ni thirikari na kinya giategwa kenda gitikangaratane ende bobwe karika aja Meru na kinya ome Meru. Kithomo ni kionekete kuringika na ore imwe cha cukuru cha sekondari chionekaga kuthithia bwega ingi kinya ire ugwatine bwa kuingwa imwe cha cukuru aja Meru ira chiari cha nchamba cha gukirwa na ndi niringikite na kwina magi kithomo. Arito nabo bakioneka kuthama cukuru iji imwe igetigwa ugwatine bwa kuingwa kumania na kunyia kwa arito na arakiri imwe cha cukuru iji batego kinya kinyegana. Mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana netanitie nacho aja Meru na kinya kienda kumenya ina thinere amona gochwa ntaira cha thina iji giki ni gichunji kia biere kia rugono rwa mwanya mwerekera jwa kithomo. Babata kumenya ni ate gukiria kana kuringa nthi cukuru tingo ya muntu omwe ende ni kundi mwanya biro kundi kina ngwira kigairi kenda utira cukuru ni ukira kana ni kwa kubuje cukuru bwa yame ingwe ya number of stakeholders kumakere achiari arimo atongeria kinyaba kisiasa aritoa kinyabo na inya community at large. BOM kana Board of Management ni kundi kira kithera kithuri kikurungamira cukuru nthitha. Itumi kia bondi ni utigira cukuru ni kwithira igita na mbere boya na njira yo mithereria njira na kinya kuria ntaira kukethira kwina thina. No ntubo murio na muthutira yuetiki mwarimu munene wa cukuru ya St. Luke's na ututariria kuri cukuru imwe ndi chithaira chichinda na iraitebi okira muntu akienda kwithira ai member competition in terms of maybe kwithira by position in the school kwena mantu ja kwenda kwithira buri BOM members na baraba kwenda maybe kwenda kwithira BOM members takaba kwenda the school mama bakwenda tukwithwa bagitwa BOM member kweta no bagethora baria u bagiya na gante to just school na story just school maybe they have no ideas about the school. Mrs. Rufus Meleti akiwa ndani ya cukuru imwe kwa member ba board bethagira ninde baitikatika mwarimu mwankakare mwakurwamira cukuru kinyethwa ni ciethairwo ciina board of management kwi board cieja gutumbura arimu ibaka like they want to manage the principal, but only they are a very supportive board. But in the other schools have been sometimes unaona board inaingilia madam anashindwa ama principal anashindwa kuperform. Na when I'm not mentally stable and happy,
about the environment I'm working in because of pressure, maybe the stakeholders, even the performance will not be good. Kabuti kanunka ya mwene. Kuthamwa kwa arimu na wikwande ni ya chukuru cha kuraya nethi na ingi. Rirapa chanja ya arimu frequently kabla ushike hata culture ya shule unakuwa umeondolewa. Kenoka, I'm happy that the localization iliisha because wareta wa okay, sometimes in other schools what I've seen, mtu ametoka mbali ana travel weekend achoka Monday evening either high school Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Friday na udhwania mantia kwawe kiongo gitithairwa kiriao. Asiasa bakionekana ndi kolotwa na utindikira kwe watu anyande ni ambondi na boti kenda ukuria chukuru kana kithomo ende ni njira ya kuria toborio to siasa ontobo bokiringithia bukatha chukuru ira nyingi wa bange kwena a lot of politics. Politicians are being consulted to even to apportion the positions. Kiri members who are wanted to be either chairman kana members of the BOM. Kwena political influence muno ki witi nambere wa machukuru nonto kendera kwena siasa bamwe otweka iba ko guide kinya principles bamwe poraba bati decisions ni ba ko make ni kwa infiltrated by politics na kinya appointment ya board of management either very critical ko wita nambere wa chukuru lakini ukendera anasiasa bamwe iba kwenda nya contribute ni board members bai kubaka appoint wa chukuru itare giteye wa Kiambarua urakinya ni munini wa mukarigite wa mbondi ndene ya chukuru emontere chatiania aitariria memba bamwe bethagira ni ndi baitalawa ende mukai batino menyo botongeria chukuru ikwithirite myaka ethirite kinya guchala kwa board cha school kukethia kwina a lot of interferences anto in the community kuma sponsor politicians community chiongwa ikethira chie compete bethi ba waka a member ba board lakini anto barana bo bareterwa board ine batikumba kwa ilia the new dynamics kana mekarie emero ya kithomo mpumi chekerio irendi nyonto bonge botomane ndi harito baka koronjira wita chukuru ndita na kinyati aribo baka chabere ya baikende ya chukuru of course factors ile nyingi tuma anaba machukuru nemwe basically performance chukuru ya kwetherete perform boya urito kuona aritwali bakuma chukuru ira betite kuria chukuru ingi nonto at the end of it all academic performance is very critical kwa thina ya chukuru kuria kubweja boya nemwe ile contribute chukuru chithira itinana awacha mbogita ni kintu kingi kira kiringethete bunene kwa chukuru ndene ya Meru na kinyome ya Meru. Influence of drugs. Drugs have infiltrated in schools. They were not drugs in the form of even irio, biscuits, yegro anteremende, yegro megatene. Kwa waritwa ibadoge twin drugs. Non to communities chetu choyurite kinya drugs. Na chayo drugs level ya school drop out nonto barbara otumira ndawa cha kulevya kethi nchobi na kinya bangi thai bangi bara wametumira ibaba ingi muno bakethira nende kinya pongwa namba zira ntukuwa ichumire these middle level schools itekara nara no kaba kauma chukuru nonto bwa drugs boya kwa chukuru cha kwana nicho discos kwa yani na weya na kinyakuni ya ngarama ende bu bwedira nende bukitumana kya bainge medo batekamenye bukethira bukiringitha kya chukuru cha kurara na bone ndi boya ni ana chiari bamwe nonto bwa chembecha cha wiki na bo chukuru cha kurara baba ike cha kwana birabya tuma ana nabo benda achiari benda wiki ana nabo ndi skuira nonto bora kithomo kithirite kina ngarama nyingi muno ende achiari baba ingi bakethira bamo batikumba gwa fund kithomo kia boarding schools chukuru nyingi chiaga marando ya maingi thirikari yongwere mwa ku support schools
ere mo support skuru na aciari bari mo support cukuru ira ikare mo ikurun nende ukethira mwana bora cukuru yeka aritwa cukuru kinya batirite fi ana ni kabakekara bakinga wari onthe nontu no mwanka bari mbecha kenda bakara cukuru naru tukethira nende tukiura kianta ira cha kuthiria thini no chokaniria cukuru chietu. Phineas Imana mwerekera yo kithomo. Akariba kianda ibezite amwe na gukenera gwita ritaya kwa Samuel Katheru uria withirite ari munini wa Chibo bakijukia kanya kumutea ni untu botongeria bubwega. Akariba baba ugite Bakari kana Chibojo ni untu bwa kubatongeria gukiria kithomo kurwana na ntano chiari na kinya urugi na wendia bwanchobi ndegeni watho kirimambura jau teraja thithikirite ntere chia thaicho. Katheru na ugite ageta nambere kutungatira akari. Dennis Mugendi ni akujirite mamburaja. Ikuwirwo gukunene kiathone kia ritaya kia Samuel Mwika Katheru munini wa civil sublocation ni ya Kianda wandi ni ya kanuni Gembe South antu akariba mukathi tena kumukumia bonene ni ngugi iria arethiritwo akibaitira kuma gutonya gitine mwanka jwa 2006 ndajukirie ngugi ye kuma ki Dominic Kinyangia kuritaya mwaka jwa iya 2006 ndio kigenda sublocation yana cukuru iyele ira ciari nkuru sana imwande number 1 irambire 1948 na ikunda ndomirete kuna ngathiria yo yari kuo na kianda primary school irambire kinyome yake minge thirite uka mbere na ria ndandikirwe ndawatani abatiri mwene miseni father Murunge twamdamura ndene kwenda cukuru kena tuomba kuthoma indambire niyo school ndana primary school na yakura ri ni kurite sana ina kilasi tina negeretie na Gesimani cia cukuru hinya soka ndambire nge kalimba ndambire dio runke yakuritaya cia cukuru 5 kunda yokire sublocation ena cukuru iyele lakini thaito na cukuru 5 ko ngukumiria bo Katheru no mbete kweritira muno kengo ya kithomo no mbete kwimburuba kithomo chendi chietu muno ukenda kuleta tutari nyande school no mbire kubeta na support mwaka tona ndi school ya thaisu no mbete kungana ke mibango mingi atongweria kinyagi taria twekera nduci ke mandu ma miunda Katheru no mbete kwethira ke arira mandu ma miunda muno na muno akimenyera ngekuru ndigo na ndo amata kweyumba niguo ndukone kianda sublocation ruare aturi maturete ainge muno makenerete nundu tikawenda kone sabchibo aritayete nomba kwithira na chore no mbete gututethia na njira nyingi muno ta ekuru inyamu ekuru ara mare me na mesiete na binya na romba go mashugulikira bura binyegana na musanda wa thirikari watweka yo kinyela gwoka musie utena binya akomba tutethia ringi ta ekuru njira ya kuthie maternity inyamu cio kithiro tena binya ya mbesa na aratonya mkone wake ng'ombe kuthirinya ndo cia miunda ile itura cie sublocation ni ya Kianda no twina unit 3 inya na nombete ngombire kwithirwa akiumba kurugura unit icio twina amungendi B amungendi C amungendi D na amungendi na ingwetikia through support yake ta munene wetu ka mutongeria wetu nombire to organize twe community na tomba kurugura section icio cio inya na ambire kuthiria tura range of icio cia rugwa jakanga. Katheru ari munini wa civil akwajanirwa ngerekana injega na atariritie mathina jamwe jaria arethiritwo agikurukira kiri witingo gibwawe uria tu anthangu yo ari namba no kurugwa kanga kinyanto banture ko bongo na banja yekwa lakini kuandikwa ibonda kende kurwana bambere banja yekwa ndathiria kenda mpokoro na ntubara bangi na nture ya ukira nchobinda megisua ko minimize kabisa bora kumbika bora ndone sale nyigwene ko kumande kwandikwa kwena mantu kudika na mantu ya thato ko ronde etire ko ata mwamba suku kremino mwamba atari tuna sabuiria bakwa utuko na sabuiria bambira twa muwata na ndeto muwata ni ndetero muwata ndamutheka sabuiria bamatwa bantiganilia ko ntigania no ari ndo chwali taru chwa kendo munta murungu ampainya yerere pa wa Samsoni
twara nwe mathaya 5 na nyuma mbira kunoga ndimulekiete ndamulekiete indeta. Number 3 challenge ya miundo kianda amungentindi tiga uyeta ritaya na ugite agatetheria kari uria komba untu nabo barombete uria akayukia kanya akinyima kinyota ya katheru ikenda ntura iji kathe gia nkuruki subsivoro kethro kwa thai no mbe kwethro ato mutiganenia kinyare kenda omba kumuonia njira ira cionthe arathisa acio twigese kwethro tukibinyo kandeza kwethro akitubira na mbere takatheru ke munene oronge ugoka no tukaromba murungu muno nundu agatuwe binya ambe kwethro akioneka ukarita katheru. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ne thaicho kianda wandi ya kanuni Gembe South County ya Meru. Hakari kuma nterechia marurui wodini ya kibirichia ni boketie mateta igururi agukara mundu ne kwa biumia biri nandi baritari ya kambuni ya kunyagia mainya ya Kenya Power yejire ya garurania transformer ire yari yao nenge iguitanguge onto bubatigete mundune ni bakuromba kambuni eje ya KPLC kuthithia na mpwe na kubachokiria stima ne kwethira biashara chao ne chithirite ikirema Kakimotegi na Nteto Nkuruki. Akariba maruru andini ya kibiricha bori bakomeneria rongiro Kenya Power ikiraba kugaba karete mwinduni biumia biere araba kuganto ba Kenya Power ibaba koranire transformer batwere neona transformer takuruta wera atutu na kiumia kimona na nusu tutestima ku akwe biumia biere nkauga ni amba menyande thwa mpatite no tuntumba kubetamba indi transformer yetu twekiri imbere inya munya tonya gitine ina miaka emunya 10 ina miaka kiraitu 10 mwanka yeje mwanka narua kiumia kithi biumia biiri biathira tutwambiririe kwaga weru mpali indi sandiri enge thiri rori etindite aja na ngari ngi nini pick up ya Kenya Power umaburu transformer ni nthuku nturira transformer yekirwa au ntona thineyo kiringu gicietu tinga fuse ira ijaga fuse ne ijaga ura tukuithia ngiro cietu cha nyumba transformer ici ni ntethetie ntikuwete ntethetie muno miaka era nkarite ni ntethetie sana lakini nandri ni kinyitia antu ya tuwithia sana na nije buru manyerete orobore abachoka bukaura rimwe antu ibakonoga Kenya Power ibunini ngo imbalingirite na thimwa kwa bambira transformer ina thina pakejo sinje transformer lakini transformer ici menya ni yote muntu ticinto biawe uwa ukarithi nyango kotera kumenye ku imweteo itutaga tukona ngondu yetu cete tura ai ngondu yetu ni cinti twere twengi nde muira o zaujo nthema zaugwa na ngari ujo ndikweru isi aria uni ndimukuje kuthrinchonete na metho nkuruki wira chio ni kwamite muno araba tumagira stima kuruta wira chio bakuga mwankira thaini batarite asare nene muno tengo kinyemwe gwitana mbere kwa asara ria twitite kiumia kiu kimwe ni asara tutukumenya yumba kwaririrwa ari kuna ige gutuma twina maruru nuntu ngugicio nthe ni rungami na ndi mundune ana bakothina kuthoma mantu gukira rukiri unini ngwambe tangu ene mundu aja uju ndina kioski kia nduka ndina kevi ndina welding machine andi bionthe ibi gutumira stima bwega bimwe phase 3 iromba reo kire Kenya Power ni bachokire transformer yao kana baretero ingire kuruta wira katoko request katwigiro kiao patuchwera na achiuma ebe ja batwekire ingi kenda yombo tutete no nae twina thina una njira mo kanenge na thai tuli ari bakai lakini ora twitite tuketa tukingiaga kana ikeja kwithirwa kagintu kiathuka uria gikiri beyond repair itwirwe poleni etereni kwa muda fulani anene betu barabara iguru rietu MP ngabana na bau bange na nene bastima batu tukuromba mantu jathithike bwega o jora jarari nundu twitaga kwithina turari nayo ni turetete bwega kou tonyerereni ngugi yetu kare bwega kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV nyukambitaga Kimotegi Hau nio twakinyira muthejo Nteto chietu cheru 3